Cha, ngicela nje ukuphawula kancane bafowethu, ngiyanincenga futhi. Kunenkulumo kaMfowamaNxele engiyibone kwinhlaka production. Inhlaka production i-right bafowethu, basipana kahle la majita right, but sometimes abuye be-useless. Yazi why ngithi abuye be-useless? UMfowamaNxele waye-interviewer inhlaka production ethi ama-70s nama-80s folk off nama-90s later wasebonga ama-2K ukuthi ulaye khona because ama-2K. But namhlanje ubuya again kwinhlaka production uzothi akekho umuntu ophilayo ekhanda ongathi ama-80s folk off. Uthi le nto yayistory yayikhandiwe, which means yayingashiwo uye uMfowamaNxele kodwa yayiphuma kuye. Inhlaka production, lo mfana lo olapha kwinhlaka production uyena we-interview uMthandeni ekhuluma lonto le. Namhlanje uhlulwa ukumphikisa ukuthi ayiqhawe. Yimi ngi-interview ukuthi ama-80s nama-70s folk off. Mara namhlanje uyaphika ukuthi lento yayikhandi over because yayiphuma kuwe emlonyeni. uMthandeni wamfakela uThamaro 3000. But namhlanje uyakuphika lokho kodwa wamfakela. uMthandeni washo ukuthi ama-70s nama-80s folk off nama-90s later wasebonga ama-2K. But namhlanje uyaphika uthi lento iyi-story esasicreative. Inhlaka production ihlulo kumtshela ukuthi endoda interviewer yithi usho le nto leyana. But namhlanje futhi uyayiphika phambi kwethu u-interviewer yithi again usuyayiphika ulento yayi-story yayi-creative. Methi yayi-create obani? Ubani oyi-create yayisho uMthandeni. Ingakho ubona ama-Red Nation engafuna nangena kulo nto leyo because ayazi ukuthi ayisho uMthandeni. Ayazi ukuthi ayisho uMthandeni. Ayazi ukuthi lento ayisho uMthandeni. But angisho ukuthi ngithini. Yabo, but lento engikhuluma iqiniso noma athi uMthandeni uyayibola everyday ngasho ukuthi ayena lo mfana uqinisile or lo mjidi uqinisile. Yabo, because lento yayiphuma emlonyeni wakhe. But namhlanje uyayiphika uthi akekho umuntu ophilayo ongakhuluma le nto kodwa yayikhulunywa uye. Uthi akekho umuntu ophilayo ongakhuluma lento kodwa yayikhulunywa ukuthi ama-70s nama-80s folk off. Kodwa yayikhulunywa uye. Yabo, mina ingakho ngafuna nangikhuluma ngamaskandi manje ngakhetha ukuchela amaskandi ngafocus ebholeni. Yazi why ngafocus ebholeni? Because ibhola abalandeli beChiefs abe-Sundowns kwahlukahlukana siyatholana siyafrustana noma singena e-stadium sihlala sonke. But umaskandi ngahlehla because ngabona umaskandi ukuthi u-useless. Wonke umaskandi nje u-useless. Ngabona ukuthi u-useless because lento inikeza isithi esingenasidingo. Uthi yakhuluma ngasikandi qhamuka umuntu ekuthuka esayidini. Mekuthuka lo muntu sekumele ufunele umuntu manje. Mina ebholeni lo ngaqala ukukhuluma nebhola akekho umuntu owathi kimsuni kanyoko. Angifuni uqamba akekho. Okathi okay zikhona inhlamba ebholeni but akekho umuntu okathi imsuni kanyoko. Akekho umuntu engangamsongela ebholeni. uMaskandi bengisongela abantu every day and night. Ingakho ngahlehla. Kodwa ngoba ngumlandeli kaKhuzani ngizoyiphawula lento ukuthi hayi no ndoda washo wena ukuthi ama-80s nama-70s folk off nama-90s later wasubonga ama-2K. But namhlanje uyayiphika futhi lo nto leyo ukuthi wena akekho umuntu ophilayo ongathi ama-80s folk off. Uphika nanokuthi uThamaro wamfakela imali but wamfakela imali washo umyeza. Wathi uMthandeni ufaka u-3000 kusho umyeza, kwasho umyeza. Yabo. And Blue Nation mina yabona nje ngoba uKhuzani ethule kanje ngihappy. Yabona into yenza ukuthi uKhuzani ethule kanje yenza ukuthi nami ngithule. uKhuzani uyithulele uyifakela abantu ku-voicemail, impilo uyiqhubela nempilo, uyayiqashelwa, uyiqhubela namabhizinisi akhe, nami ngiqhubeka nengikwenzayo engakuzela la eGoli. So ngihappy ingakho ngibona ngasaphawuli ngoKhuzani kakhulu because uKhuzani usenza lento engiyifuna ukuthi keep quiet, just keep quiet. Qhubeke nempilo, uyiqashelwe, unaka amabhizinisi akho because lento yolokhu kuthiwa igame kaMaskandi ayisekho lento ethi igame kaMaskandi. Diyaphela lo nto le sayizama ukuyenza sithi ama-Red Nation nama-Blue Nation sidlale nokubona omdu bayizama nommeli bayizama but ayisa-exist lento le ifile because kunabafowethu asebelahle asebehambile emhlabeni because of yona lento le game le sithi siyayenza. Abasekho abafowethu abaningi
because le game sithi siyayenza sithi ama-blue nation ama-red nation sithi siyazama ukuthi sikhuphule umaskandi ube phezulu kwagcina kuqhuma isibhamu. Ingakho mina ngahlehla ngathi athi ngihlehle ngoba angifuni ukuthi nami ngigcine ngicabangela umuntu into embi, yabo. So yabona nje umaskandi ngi-out lokwangampela, but ngiyi-blue nation, ngiyi-blue lion, ngiyi-blue nation, but ngizokhuluma nje lento engifuna ukuyikhuluma ngiqede ngiyithulele. But la engifocuse khona isebholeni, because ebholeni kune-peace. Mina ngifuna ukuthula, yabona ngoba ngi-against abalandeli be-Chiefs, umakhelwane wami engimthanda kakhulu, ngiyazi ukuthi noma sengiphosela inselelo ewinile, ngi-accept inselelo yakhe, yabo, because ngiyazi ayinanhlamba, yabo. So umaskandi kumele u-expect inhlamba, expect ukuthi wena location bengifuna mina ebholeni angaze ngafuna location. Umaskandi bengifuna i-location every day, kodwa ngibuza ukuthi lo muntu noma ngamga uzoyenzani location? Uzofuna location umuntu oyihlalele eJP hostel, oyihlalele eDenver hostel ekufuna location. Uma ngalithi hayi lo mfana yazi ingane phela engifuna, mawuthi uyayicheck uyayilandelela ingane phela engifuna location, that's why ngadecide ukuthi no, ayikhuluma umaskandi ayingicela ukuhlehla. Nanoma thi uthini ngoKhuzani ngasiphi isikhathi ngeke ungizwe ngistisha ivideo yakho ngithi kuphuma kuKhuzani, ngizoyithulela nje du, ngizokulalela ivideo yakho ukuthi uthini ngiyithulele nje du, ingiphathe kabi into oyishoyo mase ngiyayithulela. Angisakhona ukuphikisana nabantu abathi uKhuzani because angeke beze beyiyeke lento. The time ngikuphikisa ila engikufayela khona iprejudice ngakusasa isho ukuthi mangithule ila ngikuphuphisa khona. Yabona uMkhuzane esethule empini zamaskandi uright impela. Nami nje kubalandeli bamaskandi ngiyithulele nje du, abaqhubeka bakwethu. Mina nje I'm out kule nonsense, I'm out kule